Келіп жеттік Kuala-Lumpur'ga 2 saat бардық. Құтлап алдым өзірет. Опять жаңғыр. Kuala-Lumpur ардырдың өзінің жаңғырлары білен шесін еткенде. Постоянно жаңғыр мұнда. Сезон шондай, сезондардай. Шондай погода. Яшын-яшыны. Жаңғыр yola. Но бар өзінше менің поезда келе бұғай соңға қалдым пағады поезда. Да, менің поезд бұл. Бүтін жүрді стройкалар. Бұл, кстати, шахабен шиті бұл. ТСЛ вокзалы деп атала. Бұл далеко на юге. Центр ғалымында көп барасы. Күретегінен дейдер бәшінің манарасы да бар, көр аласыз. Вот шондай вид. Барға да бар ғалі. Қазір метроға түсіруге керек. Шәһәрдің центрына барыр үшін. Келіп жеттім центрға. Көраласыз қап-қара бұлыт келі опять. Дегенде Жамик мәсжид. Небелек егене көріне. Тұға центрдің қазір түсіп келемейді. Тұлға бара-бара мұнда российский флотын таптым әді. Қарға отырасын өғайыз. Походу посольство российских. Что-то... Может, посольство. А может, не посольство, черт знает. Здесь китайский микрорайонға кірдім. Қарағылсын тубелер құйғандар түске. Бұл 4-ші этаж биіктігінде шондай төбелер жасағандар үстеу. Қытайлар. Бұнда жоқ, бүтін супермаркет қытайлар ғана түгіл. Саталар бүтін егір. Достар, мен теге хостелдан кеттім. Өзі нормальный, теге отыра тұрған жерлер, спальный соқлықтаны, кухня жоқ. Мен кухня керек бейді, ашарға пішірге. Кім соң қақтыға ери башталсаң, бек қиметке шыға, әкемет. Шуңа ерақ туын мұнда бір 300 метр яңғыр енді ише. Капитальный жауа. Чаптым өзімнің әлекеге состылға. Анда кухня да бар, бәйесі де арзанырақ. Но не енді. Үскіше. Бұлай яқшалда бар. Достар, бұлай состылға бар. Бұлна шалмадым, анда ұнам біткен екен. Мен енді яңғыр астында 5-620 метр сатажып, еріп, адашып. Таптым, шынды орында бір хостел. Бұл, конечно, балконда, мұнда мотор вид, но іште так себе. Зато балкон бар шошындай, кухняны балкон. Ашық, свежий хавада отыра аласың. Қарап міне башняға мотор етіп жаңған. Әмен все, ұқырға, опять үйрекерге 3-4 сағат дәріс қазір. Кешке қарап. 2 күн болдым міне мұнда хостелда. Бек мақтанарлық түгіл, бек түшірмәдім шес еткенде чуть выше уровня колоповника десем бұла енді. Мен тұрған хостеллердің так себе енді. Но как ни странно, туалет более-менее был. Теге отырып оқытырған орын более-менее тыны. Жапалғанлары, особенно жұқы орыны ужасный енді. Бірі артық шестабылық шақ келген болса, жүгіріп башырайды. Ну, мен енді анда жоқ, не түгіл, фантастический требования түсі. Шуңа барам бітінде. Қазір мұнда доныш дос егетлер посоветовайттілер теге Kuala-Lumpur'ның теге 2 зур башнясына міну артық қимметлі. 90 рингит. Ол 1800 сум шаға примерно. Бұның үшін зур ақша ол. Әкемет зур. Ол ақшаған чекін еші алам. Шуңа даған әйттілер барды бір ресторандай. Шушы зур башнялар қырында тоже бір 30-ші или 35-ші этажда бір здание дайынды. Вот мен шунда барып, бір стакан шей заказ айтсаң дәгін, рәхәтләніп отыра аласың дейділер. Терезеден қарап шол матурлықны. Теге башняларда кебегенде 50-ші этажға мініп болмай, 30-ші этаждан барып қырыйдан қарарға аларны. Тоже интересно. Бір стакан шейге генә төлеп.
Şunday hal şunda barıp qarayım Allah'a tapşırıp. Ben hazır. Barıp qarayım. Şu Petronas başlasınız qıyında bolğanızdan yer çıktım. Metrodan tavuk bulsa, kirip bulsa çürüp qararбыз. Näse kelip çygyr. Bunda yakında bir tane teki var şimdi. Kısaca bina bu başının kıyında teritoriyada Eko Park var. Buşlu bulsa kirip çıkıp qararım öyle. Bu çekmişli abulum. Restoran kişki 6'da açılayken. Kişki 6'ga kadar hele benim 5 saat vaktim var. Şuna vakit ıştırıp bulmayı bir vakit teşekkür. Bu narsaya götürgen. Dostlar, olmadı indi tegizden bilen restoran bilen buşlu kirip. Hazır barıp qarayım. Kuala Lumpur'un Manara deb atalgan başlasından Minara Tower. Mana o. Qanday sizlarga kerak? Aytdilar, nedir dешевый билет, по идее, tavuk bulurga tegishli bindi. Barıp qaraymiz, Allohga topshirib. Aldaga kutib o'tirib bo'lmaydi qizlarning ochilgan. Shaharning ustidan borib ko'rga kerak. Biz ko'rib ketam bundan. Mana mashina bor. Belki bir пропуска etmiyorlar, ayteler. Kıyıga çıktılar. Of, bunda bir пробка. Кстати, пожар машинасы постоянно yürüyor. Eskori dağın. Ana yolunu boşalttılar. İkisi iki yoqa çıktılar maşinalar. Yol boşadı. Дальше уже тağaları bu скорее всего. Kuala Lumpur'da bütün cürde urban dostlar. Yep yeşil şehir şehirsen aytkanda bütün cürde nindidir ağaçlar, nindidir ulenler, nindidir parklar. Şuna bütün cürde bücekler, ol yaşırtılar bilseniz. Ne bunda yaşırtılar. Bütün cürde münüştük kurgemendir. Direndirek kire başlasan indi. Varanlar, yılanlar, helenseler var indi. Evet. Hemen başlıyor. Hazır. Barıp giderken indi. Uf. Arıttı. Ben bir daha işine yerim belege sumka bilen. Bunusunda siz gelen metroga oturup şehirmen kirermen dep zor sumka bilen bargan edim. Hata bolgan. Zor sumka. Zor bu qara güzel subhanallah. Hakemet. Zor sumka olur benim. 8-9 kilo. 8-9 kiloni ko'tarib borib Portoga 35 gradus qo'za bo'lgan. Bunun fundamentida nishava. Oho, bir yere zor bu. Şundan da ekamet zor bu dostlar. Telefon bunu peride aytan biz itak tavga minemiz. Tağ üstünde barabız koyadır. Şu bu tağ üstünde tağın ornaşkan biter. Ekamet nerse. Серьезно. Bundan zor bu. Anlat almayayım bunun zorluğunu. Çilektir çıktı indi minne. Bakalım cidden bu kuzuda. Oh. Автоматтан su almaya olmuyor, su bitti. Hemen barıp cidden almayayım her. Hürmetli dostlar. Gelip gittik. Şoşandı Manara diye Наша не сап қойғандар өздері. Mesela mihrab, şimdi подъемник. Бестерлеп біттім. Қызыл, артық қызыл, 35 градус. Қазір әлі мощнығын айтырып бұлыт келер. Яңғырда бұлырдыр әлі. Наша шынды орын. Оғылдында. Бөлігі де бар өреттерге.
искусственный газон bilen. Şata turgan orunlar da var. Azan vaqtida bo'lgan kirib namoz o'qib chiqsang bo'ladir endi ha. Так, tarifasi ko'taray. Liftga minib ketdik. Etажda qo'yasan. Lift tipi tiz lift. Короче, 270 metrga mi 260 metrga mineriz. 100 metr mindik yani уже. 100 metrga mindik. Kulak suyu. 150 metre buldu. Böyle 200'e mineriz. Benim mingen var Mekke'de netek zor zdanyalar var bit. Stroyka vaktinde kaçıp minip жүргенім yalar aşanasız mı yok mu? Bir zdanyadan ikinci zdanyaya lisalar boyunca yürüyüp çıkıp der videolarım var benim. Şammasalı videolarım kısatasam. Mat 250 metre. Otalar kakar 300 metre tiresindeydi şimdi. Tak, minip gittik. Hazır çıkarız. Ruslar benim gittim. 170 metre. Oh. Tamamdır. Bunun sormanla kurup olmaz indi. Şimdi şurada görünmesi yok, bunda misinlerine koyun. Ha, şurada bir sutkular cemaat. Jir titrese bitti baş. Cağlarga uzak bulaşak. Taksiyle bütün jirdeki bit. Bütün nibaskoriplar hasta. Karalasız. Vis şehir nibaskoriplarda vis urman bütün jirge karalasın. Yep yeşil şehir. Yola. Maşinler jirge kırmızı. Yanında şimdi bir başlatık aslında birlikte şu jüri bindik. Ventilatörler işleyen bir tane otura kanallarına baseyni var Zengatı'da. Yanında bir kılavuz bitindi. Yanında Minare Bangkok Bank degan zor zdaniyalar var o'zlari. Bundan bütün narsa ko'rinadi, degan tog'lar ko'rinadi. Yiroqda. Bunda o'tintagi bashniyalar. Hozir bundan kelib qarasak, yo'qlab qo'ymayshak. Hoppa, sumkimni so'ymadi, ordim ko'tarib. Mana bunda. Shangri-La Hotel'in şu Shangri-La Hotel'inde yergeliyim bildim. Aslan büyük motor gazetesi. Mana ko'ra olasiz. Tabii ki başını. Bunda aslında emas skriptlar o'tindi. Şimdi zor.
Hoppa. Mında bir köp neboskreblar. Mında mingeç. Oh, eski stilde neboskreblar. Mında mingeç çoda bek zor görünmeyler var. Namanda gana görüneli. Mında bir gençlikte kararız. Ne bileyim başlayacağım şimdi. Tegene grid isterin degenin basseyni var üstünde. Ağaçlar oturtlarına üstü. Bunda köbüsünün Mında bir motor basseyn joy tetirgen orunu var. Tübede. То есть qaysi gostinitsa anda indi joy tetirgen orunlar var. Ya qayda banıklar anda indi, конечно, жоқ bir nende berdi. Hoppa. Şurada. Nerede şirketi var. Bunda karağız. Bu тоже bir uzun neboskreb считается. Bu больше за счет того, что с центра бикнах выигрывает. Бийикте турган. А по факту ең биеги ул менә бу. Менә. Bu dünyada ikinci oranda по высоте bu Akamet zorunda var. 670 metre. Min basıp turgan başını 330-350 metre mekan. Bu 670 numaranın конечно 70 metre 180 metre nedir indi? Yani üstünde turgan bağanası. Şpil. No. Rolası. Naşoy motor ittirip şəhərin üstdən qarab turam dağın. Jürigine nege qaragan edim mena mında. Görsen bir motor basseyn. Mında qarab qarasam, bildiğin kızıqıyla görünür ekan. Hazır. Kim bu? Kimse bu? Havuzun yüzüp jüri. Bir qaşan da bilmezsin ya seni 400 metre üstten qarab oturadi. Yüzüp жүргәнең. Шундый хәлләр дуслар. Любой вакытта килеп, шәттіріп кемдер синең нәрсә эшләп жүргәнең үстән караган булыр. Шуңа да ыштаннарыгызны киеп йөрегез. Монда үстән карыйм ниндидер. Частный мектеп. Балаларын сидер матышалар. Эшләп. Мен жүрген ратуша бит инде моны видеосын күрсәттем, фотосын күрсәттем. Менә ратуша. Анкарында флаг тора. Вот, менә монда мен булган мәш бит инде. Менә монда Яңгырга электим янында фото иттирип. Дегенде кайда жыракта мен турган хостел. Янында ширкөө бар. Вот. Ошол районда примерно мен турдум. Адамдар бик көп, табырга бик авыр. Мен мында жүрдүм инде. Менә дегенде зданиялар менен жүргөн бар. Batuki senetine tavlar arasında aradım gördüm уже 40 minut yürüyüm indim bundan tuda suda 60 ringgit to'ladim как beyesi var uçak temin için men bunday bo'lsa turistik yerlerga bormayman bo'ldi bitti turistik punktlar menga bundan so'ng yopiq shunga Buldurağa kadar gördüm, buldurağa kadar koradım. Çok koralı kalmadı indi. Bütün nilerini
Mesela aparatlarını karab çaktım. Özüm turgan kostunu izlep taptım. Bek ağır, конечно, 15 minut izledim gene. No video izlep taptım. Hazır çürgep, asta bar park, bar şirkev kalan yani vakittan kalgan. Men munda köp жүрдüm, пока bir şirkevge de kelmem şoňa. Bir şirkevne bolsa da kirip görüp şap bitirgenden интересно. Nindi arxitektura, nindi rewişde eken интересно bolap görge. Так, dostlar, düştüm. Stoyt bir mertebe barıp gelirge, конечно. No beýesi kıymetrek indi. Bizrek Mesni parkna qarab alyp, mektep bagalary mene şuşda kiyingenler, sportivny formalary. Mene çykdym. Baş, zor. Hakamet zor bu. Kırıp alabız. Şunday gurumlary var. Ruslar da var, Fransızlar da, Nemeslerden, Galişanlar da, bütün millet jürüymünde. Oy, apet kızı. Kondisyoner arasında yürüge, bitken yemgene kakras. Tak, tıgı. Parıklı arabalara gerek. Ben ortada başlayayım. Tamam da тоже вид бар ekan özünçe. Big motor. Hazır parkka çık qaraygal. Parkni ko'rik narsalar barmikan anda. Tavdan çöçe bir şirka gördüm elbelekegine. İşlemidir indi bu. Yo bu qaşağın. Ağaçlar arasında başı oturak koratlarına. Devam edelim. Şolay bara kene muzey telefonu var. Taptım hadi. Kirip qaraygal. Nafilet tura telefon nafilet iş. Muzeyga kirgen edim. Bunda namaz bölmesi var. Kirip namaz okuy başlagan edim. Tekşir жаңгыр ява башлады опять. Мына көрө аласыз, ошондой погода indi кар сезондар дей. Көпмө болор бу жаңгыр. Көпмө кетерге. Кара карап, нерселер бар музейде. Telefonlar. Eski anглийский telefonlar. Karalmenli aparatlar turgan. Köz wagtynda mында. Bu Angliya koloniyasi bolgan, şimdi mında bütün ýerden Angliýadan taşaganlar. Şunday avtomatlar. Telefonni. Şulay. Mında morzu bilen işleýärdi. Telefon çykkança bitinde morzu sistemasy bilen işlegenler. Onlar telefon kelip çykka şimdi morzu Karani suçuna kaldırganlar. O, bunda şunday motor muzey. Kişi yok. Kniga kitaplarından kaldım. Karadım посетительlerden. Bunun kişi bolgan. И бесплатный посещение, кстати. Farkında yok. Mesela почтальон Талиграф деген. Mesela bütün telefon aparatları elektrike. Şöyle sürüşkenler. Alo, iştesin mi? Hazır telefon bütün kişide. Mesela modeller. Bunlar eski, bunlar bütün Britanski. Karağız knopkalar da var. Lendi aparatlar var. Motorola. Mobile. Şunday aparatlar var. Instapalar şunday modlu kiyimlerini giyip kuşta da oturganlar. Bu kadını kelip beylenip жүрген bütün bular var. Tek naşar şeysiz tezek işlerge zarpatağızı kesem tegeleye bulay dep. Men de muzeyde oturdum da yağır ketip çöt bitmey. Kıydagana bu şirkev binası. Kelip qarap görüp keteyim el dep çyktım. Şunday интересный здание. Aşık bolsa kirip görüp kelipdirmin. Bu просто şirkevden tur, bunda целый комплекс.
Özünün mektebi de var bu ayarmında. Metekinde bir zdaniye, manda bir zdaniye. Kirip, görüp, barap şakık. Manda nedir? Kirişten de sapıyanlar. Yağmur çok tanıştırılır katılamaydın. Videoya gelip kirgenim, bunda rimon bara. Kapital rimon. Bütün sütkenler. Hastaylar, cimreler, otalar. Şunday. Şirkev. Bayram bir neseyt bulmuş. Rimon. Kстати, Bukhari meşti. Tuldagi zor Ukraynada, Niyozkar Ukraynada. Mindanda kirib turmi, mindanda meştler bunda ko'p. Nima motor o'zuncha? Masjid Bukhari deb ataladi. Mana relsda boracaqmiz. Mana rels keladi. Benim stansiya menda problem bo'lgan, shunga bu liniya bilan jiberdilar. Mana rels liniyasi. Bunda, kстати, водитель yo'q deb so'raganlar edi. Amerikan.